Karlo je prvi puta vidio nasilje u crtanim filmovima s njegovim omiljenim superherojima, ali i u igricama na mobitelu. Psovke, prijetnje, dernjave, svađanje, tuče, oružje, eksplozije. Svega je bilo tu. Pretvarao se da je superheroj. Na igralištu s bratom, u kući, svugdje. Daj mi to! Daj mi ga! Još nisam kamen. Nemoj da... Halo, dobar dan. Karlova učiteljica pri telefonu. Molim vas dođite na razgovor u školu. Karlo se potukao. Karlo, pa nemoj se tući. Karlo je dobro zapamtio taj dan. Od tad mu je sve zabranjeno. Karlo, pa nemoj se tući. Pa svi likovi riješili su svoje probleme, upravo šakama. Što vam je? Možda u tvojim crtićima i igricama, no ne i u stvarnom životu. Od danas ti ja biram crtiće koje ćeš gledati. Dosta mu ovih pjesmica, leptirića i jednoroga. To su crtići za curice. Znam pogledati ovi s čupajem čudovištem. U redu, ali gledat ćemo ga zajedno. Hej, to su moje jabuke. Sad su moje. Oh ne, pretvorio sam se u palačinku. A što misliš, Karlo, kako bi ovo čudovište prošlo u stvarnom životu? Bi li i dalje slobodno šetalo ulicom? A što misliš, Karlo, kako bi ovaj dječak završio da se ovo dogodilo u stvarnom životu? Da, mama. Bi li on mogao vratiti svoj život ako ga je jednom izgubio? Da, mama, u stvarnom životu problemi se rješavaju sasvim drugačije. Razgovorom. Imam samo jedan život. Tučnjava donosi samo još problema.